جه برنامه میوان و مجاره دنگ امریکا واشنطن سلاو ریز امیرو وکشینا هزن امریکی جه باکور سوریه لگل میوان خواه گوتو بیش دکن. بریارا سروکی امریکا یا وکشینا ج سوریه بویا جه گلک ریاکسیون و راکشان سیاسی لدور سباروجا هریمه یا کردین سوریه و بالانسا کجاران هبو لوی هریمه. هزین سوریه دموکرات که کرد سرکردیاتی آوان دکن جنشکا و خوبه هوالبندین لشکری دبینن. گفن بردوام ترکیه فشارن جعالی حکومت سوریه دو شر داعش که هین به تمامی به داوی نهاتیه او همی دبن کنترل دابون دما هبون لشکری امریکا لایرو اگر امریکا نبه و روش چاوا به براستی دیمن هین نزلاله جبو شیرو وکنا و مجارین ها سه میوان به مرانه لور الاستودیو اندام بر پارلمان سوری آزاد کوبانی تو بخیر هاتی که آزاد و به ریاس کایب جی جدعان علی اندام نوناراتیا انا کسی انجمن اجتماعی کردی سوری لهریم کردستان جهولیر بمرایا و کادار پیر ریوبر رخصنا کرد به سینور کو او جه فرانسا بمرایا هون همی بخیر هاتن برنامه میوان و مجاره بری ام درواسی ناواروکا و گوتو بیجه ببن فرمو ام و راپورته به هفرا تماشاکن. سروک امریکا دونالد ترامپ روژا چهارشنبه دریا رو پلا خویا تویتر را گهاند که او هزن امریکی ج سوریه بکشینه. وی گوت ما داعش لسوریه تک بریه و تنه او بون صدما هبو نامه د سوریه دا. وزارت برافانی جی پشراس کر که هزن امریکی خو آماده دکن جبو وگرن. گله کس لکنگرس ماتمای ما بون دناوان دا جی کمارینه. یکم تشت از دخوازم بزانم که چو بویه. از نزانم اوه شیره تا که بو. لی اوه شاشتیه که پر مزنه و امه باجا و شاشتیه بدین اگر نه ایتر آوستاندن. تسهیلاتداران دانزانین که جماره یک جوان 2000 لشکران برای دانه او ودگرن مالن خواه. لی او میدان که شریعه پر آلوز دهیلن که تیدان نتنه وان شر داعش دکر. لی هر وسا هزن روسیا و ایران هنه کل دجی داعش شر دکن و پشگیری سروک سوریه بشار الاسد دکن. اف هزه رنگ ببن آستانگی اکل دجی برجواندین امریکا لحریمه. اگر هزین امریکی هاتن هلانین ریل برگرتن جیوه به هلانین. لیده چند هفته این بوری دا بر پرسن مزنین امریکی هجداری دا که داعش جاره نهاتیه تک برن و که هشتا هزنوان لباجارو که هجین مانه. براستی نتشتکی عقل منده که ام بیجین خلافت داعش نمایه و ام دکنم وکشینی. تسهیلاتدارن کوشکاسپی د بیژن تک برن عملیتان دولت اسلامی و اینها بکه و سرملن هزن سوریا دموکرات کو پرانیا وان شروانن کردن. بردوامی آلیکاری امریکا و کوالسیون جبو شروانن کرد دوی دمیدا دبه پرسیارکا گرینگ. لی اف پرسکریکانه بالا سروک ترامپ ناکشینه کو دبیجه دمی تی سربابت داعش امریکا کار پیدوی کر. ما زوروان بر او پیش زوروان بر ما عرج دستوان درخستن اونها بودم که هزین ما وگرن مالن خواه. راویندوسکی دنگ امریکا بله میوان هجا از بچم جم کاک جدعان علی جه هولیر جهرما کردستان عراق کاک جدعان یعنی اف وکشین بریارا وکشینا جه امریکا جه سوریه چه تشتکی نو لگور خواندنا تا لسر عرضه درست کرد لباکور سوریه؟ سري د سلاف ورز جبوته و میبانه تو سرکفتن جبوه سپاس امام دبینن بریارا سروک امریکا بکشاندنا هزین خوی لشکری و چکداری جه هرمک سوری نبه با کورانج روجهلاتی فرات امام دبینن بهتر کردستان سوریه جبرگو بلزبین بو و به آگاداری بو نبه جهت گوتن بعربی مفاجئ بوج امریکانا را و پارتیا ترامپ بری خلکش دربا
مفاجئ بوج اتحاد أوروبي را مفاجئ بوج دولة مظن وزلهيز را مفاجئ بوج روسيا وتركيا وإيران ورجيم بشار وحمو كثيرة إما أموك ملتكي خديما فن سوريا دو هروها سورينا دبي قيرانا جو 7 سالا درباس بوي دولتين جو درباسي سوريا بون بهزي خوا دبر نفوذ هرم نفوذي چيكرن جوخرا امريكان يك جوابو روسيا بري وابو ايران او تركيا هر يكي برنگكي پارچك ج سوري كرنا ج خاكا سوري خصنا دبن نفوذ خدا امريكان هبونا وا لدبر روجلاتي فريد اما ام وك بشكي جملتي سوري مدديت هبونا دولتك هزي في دولتي توزكي آرامية ودرحاتية الجم خلق دبري تشيدكي بحمو بيك هاتي خوا بكشاندنا وانا هگر درست بي وراست بي هگر هر سري مطرسي كمزن تشيدكي كاغتا تبلي هفدكي بيلان دولة هرمي قرتر دبن و ايمه تايبت منديا في بكشاندني دكو دهات ومطرسيا ويا مزن چاول مديت وان قندنا مجرا دناف قفي تركادا دفي دماغو تركيا اردوغان دفا قفا دخوي السردفري انه درباس بمهاني خوا هيزكا شاغي بقاكيل دفرينا وقيماوينا امن القومي التركي دكبي بن قفادا ومطرسيد سر تركات شيدبي ودسلاتا تركي شيدبي جبر بفا مهانا قفا دخوي انه هيزي خوي چكداري جي انينا سرسي نور وقود هناك قوتارا خدا قوت از فاروجا درباس ببم د مطرسي دفردا تشيدبي هاجر قفي تركيا تنبانا قرك شخوا اما اموك سوري دبينن هيزي بياني دولة غريبي قو درباسي سوريا بونا تشتكي نورمالا قو فاكشن خاكا سوري لكنجي جبرگو ام مطرسياوي جاليه ديبا زيد دبي جار سريه سياسي د جقيرانا سوري اگو كتا صالح حشتادا بدست دولة مظن هاجر تشي بي بدست دولة مظن بي ت رول سوريا رنمايا سوريا يعني دبي كي جدعان حرحل ازيد جارد بي جمتا اللي جاردن هزنا دل عرضه هنا نتني يعني هذا بياني امريكا يكتني دبي او بكشي او ديجي بمن حرحل از هين بين جمتاز بين جم ميفاني خوي استوديو كك ازاد يعني كي جد عند بيجا اف فاكشين رنجا بيوندي براس راس يعني علاقه خو بقفن تركيا بتهديدات تركيا هنا تبيجي امريكا راسي كتير من ضغط تركانا ودخواز تركان بيكتينا يعني تبراني دين امريكا هنا دور في فاكشيني وكتير من ضغط تركانا كنا كتير من ضغط تركانا انها هيرو سروكي امريكا قراري چکداری خود سوری وگرن او قرارات دایی و دخونه که پیدا هر رجی اف قرارا وقتا که امریکا هات ودر که و هیزی قوا سوری دموکراسی شبون و بشر دیجی ترور کرن امریکا هات ویر که بسوز انه ازل ویر که دیجی ترور شر بکم اما سرکفنا حتی رهیرو سرکفتنا چه نبی هین داعشه آدی دیان سوز دا گلی ویر که کرد و عربی ودر که ازل ور ببینیم حتانی کو کانه به ور که ملت ور که امر علی کاری که دیجی ترور او اینس او گلا او پیکتنا کانه به هفر جیام بن حتی نها او جیانا هین تنه هین ایران هین ترور ه و اف قرارا دیل ترور خورد به گش به ایسیان ترکی حمود تروری اجبر روسيا ورجيم الريفاي اجبر امريكا وتحالف الريفاي تركيا امر حمو كوم كرنا كون سيرفي سونيري بحجه انه ترول وركه دخو ودبيجه او مليون الجمل وفقرنا سر عرض خو نابيجه وفقرنا غوطه وحما وحمصه وحلبه دي وفقرنا سرجي خو جيكو تركيا وترول ور سر وفا غوا كهجر بردوام به وترول خورت به او خصكي امريكا كسوز دايج قالي كرد وعربي اللي هو منطقه شمال شرق سوريا او سياستها بوش دبه ايران وترور قشت به او تروري كتركي كوم كريجي ورن قتل عام كي مثلا سر كردا شكن او سروي ملتي وركه شكن يعني ترور نه بس سوريا خورد به سوريا عراق خورد به و ترور مورال ترور خورد به و ترور جيانگي خورد به هيرو مخاسين خاصه اف حقيقتك
ترور خورد به في حال تركي وتروران الشرق الاوسط خورد که العالم يجي خورد به انسان فردي او انسان باوري خو خطه هنا او انسان و پروبلم هم اوروپا و امریکا شکل باشه یعنی تدبیجی که هبونا امریکا لو داره هن کی رگر بولی پیشوان از بچم جم که کادار ج فرانسا که کادار یعنی هبونا امریکا لو هرمه به تایبتیش بو کردان هندکی جه آرامی بوج بو کردان اونا به سلامتی هست کردن وانا هست کرد کو کس یعنی اونا پاراستینه کس نزکی وانا به اگر امریکا لو داره به تدبیجی در کتنا امریکا جوه داره و اوی خونه هان هلوشینه و به تمامی و کرتک بچن؟ سلام و رز بو میوانه و گهداران تماشاوانان کرد هبون بریگ امریکا هبه یعنی نه کرداگ امریکانی نه کردا امریکا چه کرد وکشاندنا امریکا تعداق پرمزن دیگه مترسیک پرمزن هیچ برگ دولتا ترکا دولتا تاگر کریان ترکا وک گرکی هار لبندی گ ایریش که در دوی کشتن تنی در دوی تنبونا کردایی تجربه عفرینجی لبر چعوای به ترکا چکر لی مثلا امریکا تنبه انه کردجی نمابن و کرد تنبن افجی نراستش برگه هزین کردا هزین قصدی گل سر عرضه نها و تشتی گجبو پاراستنا خو دیگه براستی یعنی پرخورتن لی کام گیان و آستی انه امریکا و کشیان قالوا و چروک خلاص به مثلا تحالف جهي نه امريكا تاني 6 دولة جوان جي ايج بير بخورتي تي فرنسا بريطانيا كندا اواناجي تبلين وفانجي بزرالي اشكال خطايبات فرنسا قال كي بزرالي جي جو يعني ماكرون دو اني سر زمان اشكال انه ترامب نبس كرد خاباندن نبس قصدي خاباند ام جي بخوا خاباندن ام جي سر عردين ام فناكشت ام بيشدرتيا قصدي بقرن ليه واكيد نوك مثلا امريكا وبخرطبون جي يعني مثلا هبونا امريكا ترسا تركا جوابو ترسا روسا جوابو انها ترامب بفي غافا كير براستيجي ترك نما كاري وي ايريش برانجي دخواست قبك ترامب تركي دخواست يعني بدانو سندن بامريكا تبلي روج افا ببي لانها ولو او وروس دكفن همبر هفدو دوج برغ اشكرا روس ديفيجن كما هون تكمن ورد امي تكمن ورد انا هاتشي بيشا كردا هي قبكن يعني كرد هون هزك قالك خرجي هر كسي ايجد في منطقه دي جيان دكن ايجد تبلي في منطقه بين رجلات نافين تبايي دخوازين كرد وقصد باش جهوالي واب دوستي واب حريك وجا گور شرط و مرج خود داتینه مثلا رژیم دبینی کرد نها قرص بونه امریکا هاتی وکشاندن دخوازن که حرتش تیفگر وک مینا بری لی بهوریا ما بوان کسی لسر عرده نه مثلا پرسی که امدکن یان امواناز کن سیاست واج روج دیگه مناس کری قط اف مثلا بویرنگی تسلیمی رژیم ببینیان ترکا ببینیان امریکا ببین افتشتایا قتل باوانات تنیه و ادبی برسوا رژیم دار آنها روز جالی که دیده یعنی يعني إيرو همان بلكي رونشتن تشيجيبون إيرو بروسار رونشتن تشيبونيش بو مثلا شارع سرية هيك جا عليه كده يعني سياسات أمريكي بردرة والمزنتي هني يعني جي حتى ملتي خد خابينه دبي الشرع إيران تكب إسرائيل بخوجي في مسألة بر حساسية ونا هي يعني دبي الشرع إيران تكب ودي عينا وقت ده فان ملتي الفير فان لشكر الفير تايبت قصده جوار دبي جد دبي بري خب إيران دين إيران جي دبي حاضر محمز بكم ورن كلامكن و مكس دوستي خو هوالبندي خو من نخاباندي براسي بس هر حال يعني وكك جدعانجي قلتي يعني دفي داوي وقال لك سياسه مدارجي دفي درباري دا ديفيجن كو داوي دفي امريكا وجي سوريا دركه يعني حتى امريكا السوري نامين بس دفي دا اوكا بجار كردان دفي درباري دا تشبون هر حال سياسه مدار وسكرتير بارتيا بيشفريا كردي للسوري حميد حجدر ويش دا خفتره که بری دروجان دا لگل دنگ امریکا بحثاوه که دیگه که ام بهبر لی تماشا کن امریکا وکشه یعنی جه سوریا وکشه سوریا نه دولتك بندست ومحتله سوريا دولتك سربخيه والا دركبه
بس دركتا بشتي داعش تمام بو بشتي وضعي سوريا بسر بوا باشتر بو بمه بري كيكي جدعان يعني تل اخفتنا ما مستا حميد حج درويش قداري كرا او دبيجه دبي هر يعني امريكا جي سوريا دركتا يعني نهاية باشه دبي دركتا ل او دبيجه هنكي مابا باشه الترناتيف كردان چنه اگر هنكي دجي دريش كرا باو اگر حتى بما حتى تكبرنا داعش يعني تكبرنا داعش و بشرا تشج دوزرا كردي را پیشکش بکرا اما دبيجم ام وكا كرد جركا ما ريكا ديش خورا وقتان دبانا ما ريكا ديش خورا هالبجار دبانا دنارينا مدى بيادي وقتي جو تشوخا كرا دليستكا دولتيا مظندا دناف امريكان وروسا وتركيا وايران دا وضع كردا خستا مطرسيكا عجيب دا وقربانيه زيدا اما ام نائشه كردايا ازبيقي جو ام ارمان جامعه سركد خباته دا تنبونا تيرول بي تيرول نبي باشا دبرا مدى تنبي قل لك باشا ام كاربن تيرول ديري خبكن شوا تشتكي قلنا ننزيكي دبري ما بي قل لك باشا ليه ام بخنا ارمانجا سركا جخورا وتي هدف ميدي تارمانجا ميدي تنبن اما ازبيجم ام كرد ارمانجا كما سركا هي ما في كردا وقضيه ما وعداله باشا تراست بيجي كيكي جدعان بس تشتكل فرهيه الولات كده دجي تفدا شره همي اليه ناكوكن همي اليه دجبرن دفيت خب هزك مازن دا جريد اگر جوا وكو انا كسي دقاقي اسبرس خوش كل كيكي جدعان اگر جوا وكو انا كسي هاتبا خوستن بامريكا را كار بكن لسوريا ورد كربا لا ابدا ام نب امريكانا وغير امريكانا رازنا بينم تشتكي درست لخاكا نكردي لسر خاكا عربة ام هرن قربانية بدن وام ان هابي جب كبنا حيرا خدا بكا اميل كيجا الي بشخورة هل بجيرن بجربان بامريكانا را ام البردستي وشغلي نمكوما قرباني دان بهزارة شهيد مدن لمن بجو لديرا زوري وللرقاي وحتى نهال هاجيني بردوامة هيزن حكومتها تركيا أردوغان لسر سينوري منا سر سينوري كردستان سوريانا أمجي شغله ما أم هاجين وإيسيري و داعش ناف لبي مدى أم الواحيين بشلو بكن وشلو نكن شو بازار أبوار بكن إما أدبقي أزبيجم تشتب ما بقري داي على بيلاني داف دولتي جما مصدرن ام نكارن لبيشيا امريكانا وبرياري بسكنن ام نكارن لبيشيا دولتين مظن روسيا وفا دولتين دن بسكنن بيتشي بيلانا جدبري ردكن منطقه الشرق الاوسط سوريا تايبتي ودبرا ما كردي تايبتي ليه ام تشتيس اركي سر ملي ما ايد ناف لبي مدى وايه ممكن ام بي تصرف بكن هاجر ولو بانويج مرب مثلا يكش قفينها بيادي دخوي لسر امريكانا يعني برسبا وينا انه هاجرت بكشي امجي مجبورن هزي خد بن قفي تركادا وهاتنا هزي واي تشكداري لشكري امي هزي خوش هجينه امي شر خوش دجي داعش راوستينن ورن مجبورن بربانيه مثلا دبرخاكا خوش نور خد بكن افقفاهني دليله انه تل جهكي باشا كيكي جدعان امين هابين هل وسط وجهي وكو انا كسيكاد في درباني دا وي تشكر بهر حال بس ديفيز بشم نافبرك بينر هجا بشتي في نافبرين فديجرن برای ام وکشینا هزن امریکی جبا کوری سوریه گوتو بیش دکن لگل میوانین خو کک آزاد یعنی کک جدعان بری ناوره دبیجه پیاده یعنی پشت خدا امریکا یعنی هیچ کو امریکا وانا بپارز الوی هرمه و رنگ اوا نه بجارت درست بجبو وان تدبیجی یعنی دوی کردین سوریه یعنی چالی انا کسی یعنی چالی پیاده دوی چه کربانه اگر کو دستی خونه دارن امریکا یعنی هر هیزه کدینجی كردن سوري بحمو بارتي خو وشاتزوان خو تر مهامبر وان تنبون غير برخابدن ديجي ترور غير دستي خو دستي دولتي هان ديجي ترور بن او ترور كواتي
حقیقتك لازم حمو كرد و بينكي سوري زانب كرد وعرب زانبن اف ترورا هاد سوري خرابه بكي بحمو تشتي اف تروراج من دست تركي ناخذت سوري دولتك كي خورت به ناخذ كرد وعربي سوري بهفر جياني كي باش بكن افتح حالف دول بري امريكا هات سوري ديجي ترور خواستك خو سفتح ديجي ترور واما ديجي ترور سركبنا اف قرار داي انسان هي سر ركت كي باش فقره افيك ايد ديان جو ازل كي بمينم حتاني قال لي كان سوري بقورك ساسي كي افشر ما بين بنجاي سوري نمينه يعني اف مره الي كاري كري ديجي ترور اونا يدور خبا كانوا هفر جيام بن افسوزا تري امريكا سروك امريكا نا امريكا افسوزي خبرني السيناتور كونغرس الامريكا مجتمع مدني حمود ازغاي اخوا ديجي فغارنا لانه اف فغاري بزو هين ترور خلاص دبي هين ايران وحزب الله وترور دين خوردبن امريكا افغاراندنا نصر حمود حال كي ازاد بس يعني ما امريكا تالي نكون ايران الهريمه تنبكي وترور اگر خلاص جيبو جانا قدن كرد بحثا ما في خذكن ما في واني بشتي تنكرنا داعش يجي او جي هند دمجو دومانه ده هندكي نزل على افدي مجالي امريكي ده بكيماني ده بچم جم كي كادار يعني كرد في دمين داويدا بشتي بريارة ترامب هول دنكو الترناتيفه كيش خراب ببينم از باورم ميدان وكيل جوان رانها بهتر فرنسا تجي الفرنسا دميني تدبيجي فرنسا چكارج تركيا اجي كردن سوريا رابكه بشتي كو امريكا جبا كوري سوريا دركفه تمام تبشكي دمي بتمر بس برسفا كك جدعان بده مش برا مثلا هان قال كي ولو قال كي دريج نقدم مكي كادار يعني مثلا قلت مولا مشون تجيكي نجي ما يوم تشوي ما داعش اني لقي ما داعش اني كوباني ما داعش اني سينوري قامشتي بري داعش تين دي تركا هاتن سريكانيه وهاتن باجار دربيسيه وهاتن نزيكي ديركي وهاتن بيري بترول ايجي دنابا كردات ما قيمه شو اوانين يعني قالك ما نبي شروكش خر زلال بك وفين بك انه يعني نما سلام انا باشا زلال بو كي كادر اجل برسبا ما بدي شروك لا شروك كرد تحكي كده قالك ما برسبا بيبدل كردستان سوريا يا خاكا كردستان سوريا سريكانيه كردستان سوريا يا ديري كردستان سوريا يا جو خورتي تا وجين جماد برد ورنا كشتنو قرباني ام جوار ليلينن بس ازهر مدبر عربه دا خمد ما كشتن تالي دجمناتيا مجي بكن واز الخب حيرن بري مكتيا كودا ابجه كيكي جدعان كيكي كادر زاني براسي اف خالج حردو اليان دجي بري زلاله بري ام زاني انا كسي شد بيجا والي بيدجي شد بيجا اف خال ام ناخذ قالك كيكي كادر اجرش كلام اخذت برسبا برسا ما بدي حميزه تركادني ودب دافيد كيكي كادر انا بحسابك شينا كيكي جدعان كيكي جدعان ببوره جنب بشار الاسد بازارات كن خد فروش نواه كيكي جدعان بيجو ما فكي كرد بيجو بعد دوا ما فكي كرد بكن كيكي جدعان ببوره دما ما كيما ناخذ المجاري ببهرن كيكي كادر برداي تحمات هبالتي برداي هند بيجن حكينا هبالتي حكينا وقت بيجي اردوغانيه وخاينه كيكي جدعان كيكي جدعان ببوره كيكي جدعان كيكي كادر شكرماته جمره برسبا برسامه بده فرنسا دكاره چی بکش کو کردن سوریه فرنسا دكاره چی بو کردن سوریه بکه کرما خود برسما بده هر یک دفعه خفک بيجي والله دواء اردوغان ونزار بچلات الدواء كرم كيكي كادر مخابرات بشار الاسد رحي مصطندنا هون وجوارت شغل البرد استيوات شغل كيكي جدعان كيكي جدعان بمره كيكي جدعان فكري ما هناك كان الخفك كيكي جدعان بمره مراجعه كيكي بكم كيكي كادر برسما بده وقتها ما كيما كرم كيكي كادر زعما بس تبدم يا اوي بدم يا شبيج ما بدا ما انا استسلمتكم برنجك يولو دجمناي تفروشا قامت دلي برا تفزانبن فرنسا بشقرتيا كردادك قالكي بخورتيجي بريد سيروجا ام القصر اليزي بون ولو جمر هات قوتين ولو لسر عرديجي دبي ايلو دوريات فرنسيا جدود هيلا من بجينج بوسينور بباريزن ممكن دجمن وشتوينا همج كردا همج عربا ايريش بكن لكويدا كي لكسن هني كارين برخداني بكن كسن هني خدي بهوريني بهيفيني هيفيا واهي نا كسن بهيفيني اب كسانا بهيفيني جوي هيفيا وا كردو كردستاني
افيرنجي جيفينات تمجي مرن زلال ناس بك تشكي تاني نجي كي تعاجد بيجي يا اس بيجي يا ما موسى صالح بيجي نا للدجمن منرن دجمن شرك كيجي كردا كير زانب او راس دكن او لسر عردش بو كرديتك هر حال كيكي كادر تشتك معادلات اللي باكوريا السورية هي واشكالي بدجمن شرك هذيك يعني مثلا قنزله نبدو قلنا هذا شرك كيكي جدعان ازيد دمي بدلتا بس بيل اسفرسا خو بكم انها تشتى جديد في درباري ده هيا يعني دفينا فريدا رژیم اساس جی گفاند خو نه تنه ترکیه نه تنه روسیا نه تنه امریکا رژیم سوریه که کادر بین اخف فرا بکنه کی بدیسا از وگرم جم اخفتنا رزدار حمید حج درویش کد درباری حکومت سوریه دا چت بجه کردم که ام بهفر لگوتنی وی تماشا کن سبب اساسی چاره سرکرنا باش دست حکومت سوریه دی اگر سوريا موقفك باش بقرتها امدد قاشتم في حالي از هيريدكم ايروجي حكومتها سوري موقفك بقري ريل بر دجمني سوريا بقري نهل سوريا برشا بكن هناك جزيرة بقري هناك منبج بقري هناك عفرين بقري هناك درعا بقري وسوريا بفي حالة خراب بمي كيكي بآزاد يعني فاي حميد رزار حميد حج درويش دبيجا يعني دوی سوریه هلوسته که بستینه افجی تشتکی هنکی نویه دوی دمان هادا یعنی سوریه چاوا دکاره پشتگیری کردا بکه یعنی جی هلوسته که بدهش بو پرچه بونا سوریه ویدن کین آلیه که دخوازن سوریه پرچه ببین این نافکا نه سوری خالی کردا بگره هرو تا خواستن سوری و همه دولت هانه که هاتن سوری که سوری ترور خلاص کنه هرو ترک که وره سوری نه ترک وره دیجی ترور که ترک ترور اونه سوری تجربه عفرین و جلال بلوس و ممجه بابه و اعزاز بلیه همو ترور هیچ داعش خرابتر هیچ نصر خرابتر جم ترک در کمنه هرو ترکی بلندیا خدا دولت کی دموکراسی اسلامیه لبندا چلیکی وی در کمن چلون ترورن دیجی همو گله کو نو کوان فکر العفرینه کشتنی ملت دزی مال واند به جنی واند به عبدی واند به سوری کاری چی بکنه سوری بردا با آلیکاری روسیا او تحالف دول کوکه سوری درکه انه ترور خلاص کریه لازمه سوری حقوق همو پیکتا بده دولت دموکراسی چارچوبه سیاسی لیبه اگر سوری ویدا بینالیزه و امجی کربن جبو ترکی و ترور وره همو کردروجه تخواستن مسئله که ترور درجه که آزاد رنگ رژیم ده کوکربا وش 7 ساله بری در رژیم کربا هر حال که جدعان یعنی ایونها و هول دا پیشمرگی روج اف چند ساله ونه اون هول دادن پیشمرگی روج کو گردای انا کسینا کو درباسی حریم ببن یعنی اون نکارن درباس بکن تو دبیجی یعنی هون کنگی وان پیشمرگان درباس کن یانجی اره کرنک جه اکید ویکو حتی هون درباس بن امریکا و کتد بیجی شاش بود دانستاندنا بوان را ترکیه کو چینا به دولت که دجمنی کردای لگور کو پرانیا کردا دبیجن روسیا کو اوناکه یعنی دوی اون اره کرنش کی ورگرن کو حتی پیشمرگی روش درباسی با کره سوریه بکن بری به فقرک هيا دوی ام بزانن ام وک کرد ما في ملكو دريا بوصلا ملكو دريا جرك خبات ملكو دريبي ام دعوة ما في خود سوريا دتكن شقاست دبري خو بدش دربي سينوري سوري تدجمن الخوزي ددك وتاصطنجيا البيشيا خوشي دكي اف نقطة دوا فيدي حتاني نها بروجا ويا نتوي تايبت منديا كي جدعان اف خالة الزلال بو بس دما من قال لك كيما برسفا بيشمرقي بدا كاكي صالح بيشمرقا لشكري روج وك زاروكي كردي سوري هيزكا لشكري جكداري بنابي بيشمرقي روج الفيدري تشيبونا هاتنا رهينان ومشقدان وتمرين كرين وتدريب كرند لكردستان عراقي بله لكس آليجيريا وناكا وكس ونكرن بتشي وي درباس ممكن حال از دعوه لبورنا دكم ما مستجدعان دمام برنامج دكه دعويه از دعوه لبورنا جو دكم جدعان علي اندام نوراتيا انا كسيت جريمه كردستان عراقي بمرابو كادر اتفاق درباسي سوريا ريفبري خسرا كرد بسينور فرنسا مرابو في الاستوديو ازاد كوبا اندام بري برلمان سوري مرابو جالكس باش بو باشتربونا و
بنرین هجان لفرام دیگن داویه دما برنامه خواه ایرو تا جارا بی صالح دمیجر خاطره و خوشوت خازم و بمینن دناف خیر و خوشیه ده